ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯠꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅꯦꯕ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯕꯠ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯀꯣꯖꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ immediate cause na aduni aduga manungda leiramiyo yam se sahi kya sure adu sahi kya sure ke si roi thole nainabiyo mayam media gi silnau se ingara so haijabdu please ngasi thole ba crisis gi pot mayam si genga kanda ariba record nainabiyo revenue department changbiyo forest department changbiyo puthopbiyo karmai tongna soiram mino ngasi gi se forest kana na kari lam village recognition to gi authorize sobra revenue department village recognition to gi authorize sobra or DC the authorized sobra therefore mana PCC ba mana kun recognize to bangambra nainabiyo madugumba yamna constructive oiba academic oiba law gi oiba mo nainabiyo puthopbiyo praja sing wake up to holo praja sing khangalo mamangi miron na salamagasu lagamagasu ngasi lakatama miron de landana ba tawhanse adu tawai mo tai koi di kanana kari haigi asoiba kari haigi ge na thiraga nainaraga criticize tawdagi punsan lakwa akoi mayam se thugai dagi mana adu haigi bani mana adu haigi ne na amada chalaga muktam tawbagi role do koi tokse media so yamna chawbu role lobiri uje pawbada but once again aina mo na request tawjari constructive ba punsan ba yabagi paw punsan na ba yabagi apun ba hanagi manipur oi ba yabagi madugi wakhal londu dega phongbiyo nainabiyo aduna